Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa mu karere aho ibintu bitoroshe na gatoya hagati y'u Burundi n'u Rwanda aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko agomba gutera u Rwanda byanze bikunze kugira ngo atange umusada ukomeye kuri mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Kisekedi uriko ramurundaho amadolari nawe akemera kugumya gushira ubuzima bw'abarundi mu kaga gakomeye cyane kubera intambara zitasiguritse kandi zidafise ico zimariye abarundi ari kugumya ashora mu barundi batari bake b'abasoda baramaze kugwa ku butaka bwa Kongo umunsi w'ejo abandi batari bake kabarishwe na M23 abandi bakaba barafashwe mpiri ibyo byose nyine bikaba biko biraterwa n'ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye wahisemo kugumya koreka igihugu nawe akironyera amafaranga akomeye cyane aho ariko arahabwa ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi ku musoda umwe yohereje ku butaka bwa Kongo ndetse n'imbonerakure n'amakuru tubazaniye arabana n'umutekano azindutse avugwa mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa mu gihugu cy'u Burundi aho nyine igihugu cy'u Burundi kiriko kirategura intambara ikomeye cyane ku Rwanda kikaba kiriko kirabikora cyifatikanije n'intera hamwe zasize zihekuye u Rwanda mu mwaka w'1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi izo ntera hamwe zikaba zibarizwa mu mutwe wa FDLR ndetse na FRN bose bakaba bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi aho bari mu ishamba rya Kibira aho bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose bagakuraho ubutegetsi bwa Kigali murazi ko izo ntera hamwe zimaze iminsi zicumbitse ku butaka bw'u Burundi aho zagiye zikorana n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bose bakizezwa ko bazatera u Rwanda amaze bagahindura ubutegetsi bwa Kigali ariko ibidashobora kuborohera na gatoya hari amakuru mashasha ahejeje kudushikira yerekana ingene abasoda b'u Burundi bariko barafatwa mpiri abandi bakicirwa ku butaka bwa Kongo kandi bikerekana neza ko M23 iriko yica abasoda b'u Burundi itababariye ibiriko biratuntuza abarundi batari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye umaze imyaka myinshi ubapfukamye mu nda kandi bikaboneka neza ko ubutegetsi bwiwe atacindi buzamarira abarundi uretse gusiga basamburiye igihugu turaza no kubabwira nyine kubiriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye aho nyine yitegura gutera u Rwanda akaba yaramaze kohereza ibigwanisho bikomakomeye ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda ndetse n'abasirikare bamenyereye intambara kandi intera hamwe zikaba zaramaze gushika mu ishamba rya Kibira mu gihugu cy'u Burundi aho ziteguriye gutera u Rwanda zinyuze mu Nyungwe ishamba ryo mu Rwanda rigatera igihugu amaze zigahindura ubutegetsi bwa Kigali aho nyine abo basize bahekuye u Rwanda n'ubundi bakirota gukora amabi basize bakoze kandi bakaba bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali ariko ababirabira hafi abahinga mu bya politike bakavuga ko intumbero y'abategetsi babiri ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwa Kongo bariko barakorana n'intera hamwe atayindi ntumbero bafise uretse kugandagura canke se kwica bunyamaswa yaba abarundi yaba abakongomani yaba abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi akaba ariyo mpamvu hamwe n'abandi basaba ko abategetsi bakamaganwa kuko barashaka guta akarere mu manga ikomeye cyane kandi biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye we yamaze kwica burundu igihugu cy'u Burundi kuko ubu tuvugana abarundi bari mu magorwa akomeye cyane aho ibintu nka byose byankenerwa bitakiboneka kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bemeza nyine ko ari ubutegetsi bumaze gupfukama mu nda abarundi ku rugero rutarigera rubaho mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzaza bukosora amakosa yabaye ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza ariko benshi mu myaka 3 Perezida Evariste Ndayishimiye n'inusu amaze ku butegetsi baremeza neza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje ari ubutegetsi bubi cyane no gusumba n'ubwasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza kuko nta gihe igihugu cy'u Burundi kigeze kiba mu ngorane nk'izo kirimo uyu munsi n'igihe igihugu cy'u Burundi cyari cyarafatiwe ibihano canke se kiri mu ntambara ntikigeze kiba mu ngorane nk'izo kirimo uyu munsi benshi bakavuga ko impamvu igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane ari uko
uwutwara igihugu cy'u Burundi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye atanenzwe na gatoya abanyagihugu nk'uko yabitangaje aho yasozera umwaka akavuga ko yifisiye ibintu byinshi yahunitse kandi akavuga ko ibibazo abarundi bafise bitamuraba. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'aya makuru wifuza kuzajya bamuha mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico busabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abasirikare b'u Burundi benshi bongeye gufatirwa ku rugamba bahanganyemo na M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. M23 yarwaniriye abasivile yambura kandi ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibirimo ibikoresho bya gisirikare ndetse ifata amatekwa n'ingabo z'u Burundi. Nibikubiye mu nyandiko umuvugizi wa M23 mu bya politike Kanyuka amaze gushira hanze kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 16 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ni nyuma y'uko kuri uyu munsi habaye ibitero byagabwe ku baturage baturiye agace ka Nyenyeri, ibyo M23 ishinja ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko babigabye ahatuwe n'abaturage benshi. Inyandiko za Kanyuka zavuze ko ingabo ziwe ko zakoze ibishoboka byose mu buryo bwa kinyamwuga barwanirira abaturage baturiye agace ka Nyenyeri no mu nkengero zaho. Nk'uko abivuga barinda abasivile ibitero byari byagabwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa aribo FDLR, FARDC, abacancuro wazalendo, ingabo z'u Burundi n'ingabo za SADC. Yakomeje avuga ko bagwanyije ihuriro ry'ingabo za Kongo ku buryo yemeje ko bazambuye ibikoresho harimo ko bafashe mpiri abarimo ingabo z'u Burundi abandi bakicwa. Yagize ati twabakubise kandi twabambuye ibikoresho bya gisirikare harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Yakomeje agira ati ingabo z'u Burundi twazifatiye ku rugamba tuboneyeho n'akanya ko kwamagana leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza umusaruro wo gukorera urugomo ubwoko bumwe mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa M23 yavuze kandi ko ingabo za M23 ko zimaze kuva mu nyuma kugira zicungure abanyekongo bagize igihe mu bibazo by'intambara. Ibi bitero by'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kandi byari byagabwe mu gace ka Kagano gaherereye muri groupement ya Mupfunyi muri teritwari ya Masisi ahari ibirindiro bya M23, ariko M23 ibasha kubisubiza inyuma, ibyatumye abasoda b'u Burundi benshi bafatwa mpiri abandi bakicwa. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho ari kuronka amafaranga y'umurengera ku butaka bwa Kongo ariko agomeje guhemukira abarundi kuko ariko aramena amaraso y'abana b'abarundi kandi ariko arasambura igisoda cy'u Burundi. Benshi bakavuga ko ubu buhemu bukomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukorera u Burundi ndetse n'abana b'u Burundi byanze bikunze agomba gushyirwa imbere y'ubutungane akabibazwa kuko aramaze guhemuka bikomeye cyane kandi ubutegetsi bwiwe buramaze gutera akaga gakomeye cyane abarundi muri rusange. Ibyo byose biriko biraba mu gihe mu ishamba kama rya Kibira rifatanye n'ishamba rya Nyungwe riri mu Rwanda, ibintu bitoroshe na gatoya aho ingabo z'u Burundi zamaze kwifatanya na FDLR ndetse na FRN bakaba ariko barategura ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Ibyo nyine bikaba byaratanguye kuba nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye agaragaje ko yifatikanije na mugenzi wa Kongo aho yari mu burasirazuba aho yari mu mujyi wa Kinshasa akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose agakuraho ubutegetsi bwa Kigali afatanyije n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ariko benshi bahise babona ko urwo rubyiruko yavugaga ari izi nterahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibarizwa muri FDLR kuko abana b'u Rwanda bo barazi neza aho igihugu kigeze kandi barazi imbaraga zakoreshejwe kugira ngo igihugu kibe kigeze aho kigeze kandi barazi naho Generali Majoro Paul Kagame yakuye igihugu aho yagisanze kiri mu icuraburindi rikomeye cyane amaze akongera gusubiza ubuzima abanyarwanda. Benshi nyine bo barazi icyiza ndetse nicyo ubutegetsi bw'u Rwanda buriko burakora bitandukanye n'ibyo Ndayishimiye yatangaje
aho yavuze nyine ko urubyiruko rwo mu Rwanda rubohewe mu gihugu kandi ko rudafise umwinyagamburiro, ariko benshi bakamutwenga cyane kuko bahise bavuga ko ibyo avuze ahubwo biri mu gihugu ciwe, aho abarundi babayeho nabi cyane kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ushaka kugumya kubakwegera mu ntambara biboneka neza ko adashoboye no kurwana, kandi biboneka neza ko atari intambara iraba igihugu cy'u Burundi ahubwo ko ari intambara ireba Perezida Evariste Ndayishimiye ku giti cye kuko ari we uri kungukiramwo amafaranga menshi cyane y'umurengera. FDLR nayo yinjiye mu kibira iritegura gufatanya n'ingabo z'u Burundi gutera u Rwanda. Ibyo nyine ni ibintu biteye amakenga mu karere kandi byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umwanzi w'amahoro mu karere, kandi byerekana neza ko General Neva byanze bikunze ibikorwa ariko arakora birashobora gusiga bisambuye ubutegetsi bwiwe, kuko n'abarundi ntibariko barakunda ibyo ari gukora, harimo no gutegura intambara ku Rwanda, ndetse bakaba bariko baramusaba kugurura byihuse imipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda, kuko babona neza ko atashingiro cyangwa se atakintu gifatika cyatumye yugara iyo mipaka. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko inyeshamba z'imitwe ya FDLR na FRN irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zamaze kwinjira mu ishyamba rya Kibira ry'i Burundi. Amakuru avuga ko ziteganya gufatanya n'ingabo z'u Burundi kugaba ibitero ku Rwanda, bavuga ko nyine ibyo bitero bizasiga bihinduye ubutegetsi bwa Kigali, ariko benshi bakabahanura ko ibyo bintu babiheba kuko atanumwe uzagera ku butaka bw'u Rwanda uzasubira inyuma utazicwa azafatwa. Akaba ariyo mpamvu bamwe mu Barundi bavuga ko batewe impungenge n'abana babo Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje gushora mu ntambara biboneka neza ko atashobora no gutsinda. Amakuru y'uko izo nyeshamba zivuga Ikinyarwanda zamaze kwinjira mu kibira yatanzwe n'abaturage bo mu duce twa Rutorero, Gafumbegeti, Gasebeyi, Ruhororo, Bumba, Ndora, Mbyaye, Mbyave na Bihembe two muri komine za Mabayi na Bukinanyana zo mu ntara ya Cibitoke, bavuga ko zabateye ubwoba. Abaganiriye na SOS Media Burundi bavuga ko izo nyeshyamba zinjiye mu kibira ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu zikaba ziri muri iryo shamba hamwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Aya makuru kandi anemezwa na bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Burundi, nubwo ubuyobozi bw'intara ya Cibitoke buyahakana. Umwe mu basirikare wifuza ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko ziriya nyeshamba zinjiye mu kibira mu rwego rwo guhuza imbaraga n'ingabo z'u Burundi ngo bagabe ibitero ku Rwanda. Yagize ati aba rwose ni inyeshyamba za FRN n'interahamwe FDLR zasize zihekuye u Rwanda muri 1994 aho haba jenoside yakorewe abatutsi. Misiyo yabo ni ukugaba ibitero ku Rwanda kugira ngo bigarurire icyo gihugu bacyomeke ku Burundi, ni naho hari ibirindiro byabo bishya, kandi bavuga ko batazongera gusubira muri Kongo, ahubwo ko bagiye gukora ibishoboka byose bakegera neza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babone uburyo ki bakikorera amaze bongere bakore itsembabwoko nk'iryo bakoze muri 1994. Ibyo nibyo twabwiwe n'umusirikare ukomeye cyane utashimye ko tumuvuga amazina, ubarizwa mu ngabo z'u Burundi, nawe uteyewe amakenga n'ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Guverineri w'intara ya Cibitoke ari nawe ukuriye ibikorwa bya gisirikare muri iyo ntara yahakanye ibivugwa n'abaturage, avuga ko ntabwo bazi gutandukanya ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba. Uyu yunzemo ko abo baturage bikanze ari abasirikare baba bari ku burinzi bagenzura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ariko icyatangaje abarundi nuko nyine bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi bikaboneka neza ko atari abasoda b'igihugu ahubwo nyine ko ari izo nterahamwe zasize zihekuye u Rwanda. Kuva mu kwezi gushize u Burundi bwohereje abasirikare benshi ndetse n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka wabwo n'u Rwanda. Ni icyemezo bwafashe nyuma y'iminsi mike bufunze imipaka. FDLR iravugwa kuba iri kumwe n'ingabo z'u Burundi. Nyuma y'igihe gito Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ahuriye na Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabo z'ibihugu byombi kandi zinafatanya na FDLR mu ntambara leta ya Kongo ihanganyemo na umutwe wa M23, aho izo ngabo ziriko zirakora igisa na jenoside, aho ziri kwica abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bw'Igitega bwiyunze ku bw'Ikishasa nyuma yo gushinja u Rwanda kuba ruha ubufasha umutwe wa Red Tabara
uburwanya ariko ibyo abarundi bahakana bakabona ko ari remetanya ryakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko bizwi neza ko Red Tabara icumbitse ku butaka bwa Kongo kandi ko n'ibitero ikora byose biba biturutse muri leta ya Kongo byinshi nyine bigahita byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari guhuma amaso abarundi ariko ko ari we uri kwihenda cyane kuko abarundi baragira inzira kandi abarundi baguheza bagutwengera akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu kaga gakomeye cyane kuko nta kindi gihe Burundi bwegeze buba mu kaga nk'aka benshi nyine bakavuga ko ikiriko kirabitera ari ukubera indongozi mbi cyane ari ukubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamwikureho. Hari makuru nyine tuza kubashikiriza amakuru yacu turi buze gukurikiraho aho turiko turaganira n'umujenerali ukomeye cyane uri mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ugaragaza ko abarundi ndetse n'abasoda batariko barareba ryiza Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka kumwikura kubera amakosa akomeye cyane ari gukora kandi bakavuga ko bagomba kubikora mbere y'uko Burundi butera u Rwanda kuko babona neza ko ariho baba bakijije bimwe mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yabateye u Rwanda batarakora umugambi wo kumukura ku butegetsi abasoda batari bake mu Burundi bashobora guhita bicwa ndetse n'igisoda cy'u Burundi kigasambuka akaba ariyo mpamvu bashaka kumwitanga bakamukuraho ataratera u Rwanda. Byose nyine muraza kubikurikira mu makuru yacu hanyuma niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube icyo ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.